Ayike ngithake ngibingelele-ke futhi nokho-ke i-weather isiqala ukuthi njengoba ngithi ukuthi nami ngesikhafu ngiyeza ukuthi no, i-weather iyashintsha-ke manje. Ngiyakhumbula ukuthi ngike kwaba khona amavidiyo engiwenza ukuthi njengoba kushintsha i-weather, so asibe nawo u-garlic, neutralite garlic, sibe nawo u-neutralite vitamin C, sibe nawo u-neutralite vitamin D. Siyivikele kulo mkhuhlane, si-check-e kodokotela futhi kubalulekile lokho. So angikho-ke lapho kodwa namhlanje ngithi no, let me show you the book that I'm reading, Quiet Influence. Nansi incwadi engiyifundayo. Right, angedlule-ke encwadini engiyifundayo-ke. So ividiyo yami engiqeda kuyenza about i-Darjeeling tea. This is Darjeeling tea lena. Right, iyasiza kakhulu. Isiza kuphi i-Darjeeling tea? Ngimentionile kuleyo video ukuthi no, iyasiza kakhulu ukuthi ibeke i-level ye-BP noshukela. Ibeke i-BP noshukela ku-level efanele. Kodwa umuntu adle whatever akunikeziwe eclinic, esibhedlela or udokotela omnikezayo ukusiza kwi-BP. Because this product i-Darjeeling tea yaka-Amoy ayixabani whatever abakunikeze khona eclinic okwe-BP. That medication, let me say it like that, akuxabani. So this tea yenza ukuthi nje i-level ye-BP noshukela ingalokhu inyuka iyaphezulu and liyaqeda-ke nokukhathala. Kodwa uma usufuna ukulala uyalala because alinako lezi ikhuthaza, no, alinazo. There are so many benefits ke esithola la kuleli tiye. So uzongixhuma nje if you want to know more about it. Ngiyabonga.